continue family and lamang episode 2 lo and non adap kan lo 5:36 lo 5:36 am lo and normally tom ada beautiful drone shot like non Okay, good morning from West Caribbean and then ready to gang sami kalang la. Me thar lo bo. Okay, me thar lo ya. Ala bang ko piero mi no de. Amlong roi di. And then ready to the West Caribbean lo. Direct dong kalu di. Ala pulang ya. Amlong roi lo tho. Dalam drone shot kami tek kolong etpo, lagi amlong arroy adolong lo bon, parpong pet le, hanging bridge, ferda bejo, inglang po. Me bangke yo lah hen lo, yo, ingrai bangan le yo, none jo sob kado ko eta tem che hek lab lo and ready lab lo kado ko eta ready lab lo yo non bangke ansi choponi po an chopon de penote kapragasen me apo paklang pon ko karbi koso nang men ke bon sarlong ke lapu ke monjir de lapu ke bong ke manai tenan tong ke biskut chui ma cha ha chana de kado ko beta me ready pon lablo yo kidda mi phan and non dak da falam so photo chen pon la and nesta me ready lablo phang da so da chutu dekhe dela dala pu korte tumna ready lablo yo ready labo ramse lo bhai yo guys ready to go okay ready okay brother ready lo de okay kado ko ida ready lablo and non dalam so foto and pon ladat pen ke kaprek asin ma sa paklang mon thukot okay normally to lak thlap lo harleng man man kana phin ang bom lo
Oke, don mali tuh non bang kayo. Tuh lah, tuh orang kimi alama West Karbing long, nona kimi langsung nang klien lo Viku ko langsung. Lasi, so Viku langsung nilitum dak mana Socheng trekking mana pura trekkers dola lo. Lasi dak baca thaing sih bang lo. And we Novi Vlogs. Ada Novi Vlogs kalau so channel bang ke use lo and Novi Adventure bang non ke. Lasi kado kau kalau Novi Vlogs channel do tu mana me lah Novi Adventure long le bang non. Lasi tuar sama yo pamipon lab lo. Ini tum direct hala Viku langsung sih nampak lang ponik po don mardi tum lasi kado kau Karbing lo arad on hans tame tuning rilo nang li tum tame nang ju ik dah nde dam sih. Oke finally I spot lo nang le lo Viku langsung po. Lasi kado kau tame drone shot le lang ik no. photographer. So in the hill you will not see any such kind of tree. Only one tree here under a bamboo tree. It is a very beautiful place. If you go down to that great land, you will see. But for a long time, you know, situation was. Normally तुम यो Viku langsung hari orang mep tekan ekta hari awalnya dope enjo. Labai murti nang nak arna murti nang nak jalan ini. Alang sih pingso kali enjo langsung. Wow. So Viku langsung kan non het siak kimilang normally tu and dak amren asar tum police tum समय nang cerap tum lo lazo pace thangi pot ba hedi latika do ko besame Karbing Long ora doan West Karbing Long East Karbing Long doan ladak Viku langsung nang itong wang ignon nang pace thang ignon lape nang litum समय RD nang bidun ignon and alang sun समय lang me pingan drone shot pen समय nang lim hana paklang pon lo lasi un anke nang cerap non ikha lasi un ane so video ba share ikha lapen kadok ka benang jirpo jirbihan share ignon lapen East West Karbing Long for danger do tuman fan समय kaso video share ikpo pusining ke pon lo lasi Viku langsung ke lahen lo and drone shot pen समय nang paklang pon lo don mer lasi un anke share ignon to pen lo porte la zona view lo ya don mer itu nang me pengan Sir, kotong Viku langsung ke lang nit kan ma. Rata tempat kami itu negeri lo. Kadang kami kadang Viku langsung nongwang pe. Kadang kali racam nang pinon. Kadang kamran benda hidup kilometer ini bakti dah. Kadang kami pas kami itu negeri lo. Dan kami kan. Tapi non adim bang ini tempat kiri bom lang.
nilitum edition SK headquarter punya di research ya lang ni initiative pen lo lapen forest department tum da cerat lo lapen dak rong ara ta temen kaduk ko pen da so langsung ke pangkiri pasti non lom nilitum claim bom lapen non apu jini block atum stame bang lo ti lang litum hasmi nilitum mahin pen he gune do lo lapen kaduk ko dak inilah Socheng trekking tour atum ke bang atum hasmi nilitum mahin pen here to meet you. Thank you sir, thank you. Lasi kaddo ko we karbing long arat do an hasme tuning rilo east west no. Lasi kaddo dak Viku langsung dak nampak thangi ingnon kaddo ko wistame nanglang ingnon alon dupikan and drone shot pen stame nampak lang pon lo alon dupikan di don marli tu. Lasi kaddo ko wistame bang ingnon dang hamren pen only 2-3 kilometers wet. Lapen tuning rilo kaddo ko we fan stame. Ekma dan eta andon bro. Okay. Okay, start on nang tik kidun lah. Kosan lah sir. Ekdom langsung lang meeting andi. Lang mesen di. Okay. Ni kayo, deh, uti pesa dah lawan lo. Lawan lo. Kini long hang deh. Mama yo, sa juni. Living bag lo jangan itu kau bagi ni. Okay, sota yo. Break and then kilo and langsung mam le lang meeting andon marli tu cetan si jok lot lo. Bani top 8 kilo deh. Oh, cok lan cok. Bolehगा ना क्या? RD foundation. This RD and first 100 rupees. 100 rupees. Ini kan? Tiket everything my husband. Okay. Thank you.